GST registration returns khat an zova contract way khat moi som panga mani lo ne a mai registration ni lo ta this one in registration khat ni ne mai ta ni I registration ni dia return ni file zo an we so panga I la zova I du so ni cancel ha ni I du so an kala ma mo le ta tin tin thatin new return ni file la ma return ni file lo pa lo we ro so an ni khata seng som ni I joy angai thin do na ni chuan hi kan zova hi khanin che pe thalo te sem na hi sei ve sem sim la no lo phải phải lu khan ho ni ka seng som ha ne ni a phải le ma ta nge ka a ti le ma le ma ta man oi mo khop mai tu na thia den October return chu November a file tu ni ta ni som ni ma in GSR 3B kha voi ni som ni paru kan ta ni October return kha la file lo ta la voi na hen file ta la voi chu I file ni dia chiate la ngai kha file ni tak ni chiate ni ru ki ni tlai ta tro ni ru ki ni tlai a tu tha chuanin ai chu te ma don lo thale a iron pe November return December I file rualin new return la lo ngai ta ilan ma kha ni ro ki ni tlai chuan cheng za som hi kha December return I file ho na automatic in system in alo thing ha lang che te chu ka thu chu e chuan ani chan pakhat de chi la pani ti ka te a me ni ka lo no ti in yo za choi ko si kan cái này mà ai cancel thì là ở kia cần cancel thì ba cái cảnh này thì là cho nên tiêu xung đột ba ngày rồi nên khách cho nên ăn xung đột nên một cái cảnh thành em phải sắp cả cùng khát đồ này tiêu nó sẽ cùng khát xem nuôi sùng thì ăn tiếng rồi nó nên thấu xịt cho nên cảnh phải sắp đến rồi vậy mà sẽ xung đột nên tổ biết là contract cái món này tổ biết là chiang thì khách cho thì thiếu đẳng tax ba để thì là rất interest ở cái thì khám thì late fee rồi mất chén sủng thì em một sủng ngay một thinh khom khám thì rồi mất khát chú bị khởi đầu in cancellation chú cần tỷ sắp không vậy làm tắc in sợi mày lắm cần bên để sắp cancel thì khá đi cùng bằng te ăn pe không nung per nụ chia te cần tỷ sắp cái khăn anh xem nó làm cái sợi mày đấy không che pe thalo ti hi kong sang sang in om theya chu kan sei to nge thatin return file tu a huna file lo chu late fee an choi mai pat mai kan sei to late fee ka tax pack tu nei tan chuan thakata ani khata sem songa tax pack tu khami tha nei lo tan chuan ni return file tu tan chuan ni khata sem song hi ani thung ta ni akha a oma return ti tlai wanga late fee chi ni om ta ni tu na ka sei kha nia khami tha khan an in shal lo emo service pack chu lo emo wanga che pack tur nei lo new return file tur an ni chuan an late fee ni khata cheng som ni zel ani cheng sin kha theng late fee choi thei ani ka se fe lo kama sum do ko khata oma thatin return file la cheng sa te le mo alo te thit ta ma lo chu chum ko che to na le dam lo na wang kha kha pum tok no october sa te october pum tok mai khani kha ta ni ti chuan in November ne som ni pangai new return chuan in shal lo kha chuan tax pack tu rom lo ma se new return tal file la ngai ta ni tax pack tu rom lo kha November ne som ni mai an file la ngai ya ti chuan an tlai ta voi na an lo ti ta chawan ni ro kin an tlai ya chiang sa som ni china kan sei to kha a pe pa ngai ni chu ti chuan akal chho zel apung zel cheng sin khat ni zanga chu huna apung thei to lo system in automatic in akat me to sin khat china khat chuan thla khat tan bi ka ni chuan November hi file chuang lo wa na ki na khanin ni aron file le don khan October tan sin khat November tan sin khat December tan sin khat ti hana kal chho thei tho ani chu ti chuan in tax pack tur nei rek si file lo kha chu ni khata cheng songa ni thunga cheng sin khat theng na pung ve thei tho ani ada ma chu te mai khani tax pack tu nei le nei login card kha cheng som ni le songai ni thiar ani chu ti chon late fee ba ka hen tax pack chalo te da zo chalo te sem na penalty along ve le ta zel ani penalty chu sem na ni late fee kha chu pack lai wa na fee kha nia penalty hi chu a sa na sem na ve sim sim kha a
om le ta ni registration ti ngai si ti du lo te sum do na bung ro ko ma kal pui lai motor a phur lai lo pon tho na pon ni se dan na pu tang invoice le EY bill te siam lo te mina registration manga lo sum dong ve le te su cheng si kha te mo chung bung ro atanga expect tu za te mo chu penalty a choi bel tir thai an ni bo at expect tu ra kha sin khat sang hi lo ni ta se cheng sin khat sang hi tax amin pe tir phot tu ra nia penalty a sin khat sang hi bo pe tir tu ra ni ta kha kal phung chu ni ta ni a hem dang bo chen na chi sang sang te hi mo registration ti ngai ti tu ra om je chu kum khata noi som hi chin in sha le mo contract noi so chung lam service lo thok te kha ka tian kha lo ni ta ni chu so now men unexpected tu po pe ti tho tu ni ka sei to a hei ba ka po hian GST dan zom thalo te sem na dan tam tak ala oma kan zom tha tu ra kan ngai van na ba ka sei de li lo ma ya thei ni ho chu kan zom tha tu ra ngai la mo nan sei mo mu lo ka ni kha开个什么鬼？对战坏的就这样，还宁多的水铁啊，有看我过什么啊？是不是这个是那个你对战好多了，这样的，他就看今天能力不值，能力不一样，他就看你我这样能力是可以的。你对战，你灭了你对战，那饮水看能太大呢。他点那里他说呢，给你啊说呢，以Mizoram出门多了你说，但你今跟着来他你松动吃吧，那今那跟水多，以 GSTR 1啊，米因啊松动那啊算错了，把那变错了，把他 GSTR 1啊废了啊，他松动多他那因水呢那他呢，以他米他看算错了，那样子他跟 check 到他的，stay 波那米的配准。vai ho chon lo ti de eng he kha su tin EY bill te lo mai ta ala lo re tho si kha chuan in thlat chu a nei don ti kha chu arin thei har ma ya tiang khan kan check thri na ama ro chu tiang nei lo an tinan go ro la bel ni lo ang chi te kha chu check na ba ka om lo an se ya kha kan pom top pho ta